आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. मिक्सर, इलेक्ट्रीक कुकर, इंडक्शन आनी तसली कंज्युमर उत्पादनां करपी प्रीती कंपनीन डिलरां खातीर पणजे कंट्री इन हॉटेलांत प्रदर्शन दवरिल्लें. प्रदर्शनाक गोंयच्या डिलरांनी बऱ्यापैकी प्रतिसाद दिलो. Preeti is number one brand all over India, and people are not aware of it. So that is what we have kept today. All our Preeti product display, so all the dealers can see that each model have different features. So we are the number one in kitchen appliance categories like mixer, grinder, gas stove, coffee makers, juicers. The main principle of the company is quality, innovation and lifelong free service. These are our three main principles of our company. मुंबय हायकोर्टाचो मुख्य न्यायाधीश मोहित शहान मडगांवच्या गोविंद कारे कायदो कॉलेजीच्या मूळ कोर्टाचें शेनवारा उक्तावण केलें. जस्टिस मोहित शहाचो विद्यार्थ्यांबरोबर संवाद जालो. The obligation of the legal profession is to serve as healers of human conflicts. We should provide mechanisms that can produce an acceptable result in the shortest possible time, with the least possible expense, with the minimum stress on the participants. This is what justice is all about. Bureau Report, Prudent. रसिक पैंगीणकार यादस्तीक बॅडमिंटन सर्तींत प्रतीक महाजन दादल्यांचे सिंगल्स जिखलो. चलयांचे सिंगल्सांत मंजुश्री राऊत जिखलें. 13 वर्सां पिरायेचे गट ते वेटरन्स गट अशा वेगवेगळ्या पावड्यार ही राज्य पावड्यावेली बॅडमिंटन सर्त फातोड्डेचे इंडोर स्टेडियमांत जाली. इतल्यान खबरांची त्रांगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.